Ngikubingelele-ke mbukela ekhambeni okwamukele futhi ehlelweni lesi-SK Media Production. Ethi uma umusha le channel uklikhe i-subscribe button kanye ne-bell. Kanti ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi seni ngani ukuthi ake siqonde ngqo ukuthi kuphathele zona namhlanje. Kanti ukuthi kuphathele zona-ke namhlanje mbukeli sikuphathele ezithi laphana abakhala ngophondo laphana abaculi bamaskandi abasebasha emva kokuba kutrende ingoma laphana yensizwa ebizwa ngoPatrick Mfethu noma uzwela abantu ngubane ekade idlala laphana ey'nkundleni zokuxhumana kanjalo naku-SABC ey'ndabeni siyibonile nakuKhozi FM. Lokhu-ke mbukelo kulandela ukuthi le nsizwa ikhipha ingoma laphana emva kwey'nsuku ey'ngaki yezwakala isidlala laphana emsakazweni emikhulu eminingi enjengoKhozi FM kanye nasey'ndabeni siyibonile. Okudaleka mbukelo udweshu laphana abaculi abasebasha abangabavukali bamaskandi bakhala ngokuthi uKhozi kuchemile ngoba uma kuthi ingoma yabo kumele babesuke befuna ingoma yabo idlala okhozini kuye kuthiwa abarejiste bephinde beyisende ngama-email ukuthatha isikhathi eside abanye ingoma zabo igcine ingadlalanga. Kodwa le nsizwa nje ithe kade ikhiphile inoni layo lelijabulisa abaningi kwangaphela nsuku ezingaki kwazakala sedlala okhozini FM nakweminye imisakazo emikhulu kanjalo naku-SABC. Patrick Mfethu asambe somhlaba lembodlongweni. Patrick Mfethu asambe somhlaba lekhomoloza. Leli noni lalensizwa-ke mbukela uPatrick Mfethu lijatshulele iy'nkakha ey'ningi zikamaskandi laphana esingabala khona abafana bakaMgqumeni, uKhuzani, uNtencane kanye noNjoko okuyibona bathe balifaka ey'nkundleni zabo zokuxhumana yaseyafinyelela kanjalo-ke kubathandi nakubalandeli iy'nkakha zabalandeli bomculo kamaskandi. Kanti-ke mbukeli sithe masibheka laphana ngeso lethu ngasohlangothini labalandeli sibonile ukuthi laphana abanye abalandeli iy'nkundla zabo balithakasele isenzo sale nsizwa nangalo mculo lo wayo ikhiphile, kodwa idlanzana labalandeli abaqavile bamaskandi bakhombisa ungasithakaseli isenzo sale nsizwa lena ngoba abanye ngezathu zokuthi abanye bathi abantu njengoba le ngoma le nsizwa siyithrendile nje ibukwa izwe lonke bazobuka umaskandi njengomculo ongahlelekile ungaveli uculwe nje nanoma ubani. Kanti-ke thina si-SK Media Production sithi nje eSouth Africa umuntu akavinjwa nekhono lakhe uma ekhombisa into eningi ukuthi uyayithanda uyasekwa ayilungise laphana namaphutha. Kanti-ke sengiyivala ividiyo yethu namhlanje ngicela ukuthi bafethu nisho uvolweni lapha kwi-comment section sophinde sibonane futhi kwividiyo elandelayo kanjalo singakhohlwa ukucindezela i-like button. Siyabonga.